ulutsitsa ngini emsakade. Siphindze sibonge Ngwane kutfola lithuba lekuhlala phasi sibe kanye kanye kuto tishumayelo tesintfu. Nalamuhla Ngwane lokubingelelako nguye lethumusa Mungelwe Simelane solo ngihamba naye inhlakanipho. Ngushisa livi wakanzimanze Sibongo. Sibonge Ngwane lapho ukhona. Kuchubeka ube nathi kunathi tishumayelo tesintfu. Le inhloso yato lenkulu Ngwane. Kutsi lwati alungabi ndzawonye. Alwendluliswe. Ngiko nje kwanyalo ngalokho phela etishumayeleni tesintfu Ngwane. Sisafaka tandle emakhikhini. Sisengakafanani mhlawumbe nemave lamanye labomakhelwane lokhanza ukuthi wona vele ngaluto letintfo leti lokhanza ukuthi tingena la tincingweni. Kuba khona luhlavana tsite labalutfolako. Sizatama ke kucokelela letimali Ngwane sentela ukuthi sitawube sesiyaphuma siya nakubantfu labadzala labehlukene. Kungabi ukuthi solo kwakhuluma umuntu munye nje. Nawe utawuze utibute ukuthi sekude nilabanye. Cha bakhona. Nanhlakanipho njengale usakhuhlutisa sigubhu sakho ufuna kubuka ukuthi engabe kulama senti lesihle sifaka tandle emakhikhini sihlanganisa sibeka. Uyanela yini gasoline ukuthi singathatha tinyawo siye kumuntu lomdzala tsite kuke kube naye elihlelweni ngalelinye lemalanga. Kunengele sifuna lesifise kukwenta Ngwane. Lokutawusita wena. Lokutawuphindze futhi kube yindlela yekulondvoloda lolwati lwayitolo. Sincishiswa nobe ngesilumbi silinyithwa ngiko kuba tintsambo letimfisha. Ngoba intsambo lemfisha noma ngawe uyafuna ukuthi ibophe ayibophi. Siyathemba siyakholelwa Ngwane ukuthi nawe lapho ukhona khona ngalelinye ilanga uyothi naso ubusisekile kuloko lokwentako. Uthi khanze nana nawo sokuthi awu ngoba sengibusisekile. Angimane ngibelekelele bamane bakwende lokho labakwendako. Kuyawuba kuhle lokho ngoba inhloso lenkulu yetishumayelo tesintfu. Kuthi lo lwati lwemdzabo abangahambi nalo labantu labadzala. Alitfolakale indlela yekuthi lulondvoloteke lolo lwati. Ukuze sitawukhona ukuthi siluchubele phambili. Sikhulumile etikhatsini letendlulile kabanti solo sime esihlokweni sinye Ngwane. Sibuka likhaya. Angivete naku ke Ngwane la ukhona khona. Akhona emaqiniso lotsina wakhuluma akabi mnanzi. Ganza yakha. Ngivumele Ngwane lawo maqiniso la ngo etishumayeleni tesintfu ngingawagegi. Ngobe lokwakhuluma ayakha. Likhona nje iqiniso lesingeke size silinambitse sibantu. Kanzi liqiniso lelithi akusiye wonke umuntu lotelwe ekhaya lophiwe likhaya. Bantwana ungaba nabo ebaleni babe banyenti noma babe babili babe bathathu. Ukhanze ukuthi kude ngisho namunye kubo lophiwe likhaya. Kusho kuthini lokho? Kusho ukuthi kunelifuto lolukhona kulabantwana. Ngobe kungaphiwa likhaya kulufuto. Lolisuka lemuva kumuntu lowona tindlu tangalungiswa.
Kwafika ke kubobabe kwendlulela nakithi sabatala nathi bantwana labanalo lo futo lolo. Ngalesi sikhathi lo futo lubanga ukuthi sesaba abantu lesaba semasontweni. Sesaba abantu futhi lesesifundzile. Singanaki lokho ukuthi lokhu ngathi sekungumkhuba lotiphinzako. Angichaze lendzaba itawuvakala. Kuthi ivama konakala kuphi. Ite ifike lapho khona. Kube sekuvela ukuthi akusesibo bonke ke bantwana labalakhaya labaphiwe emakhaya. Nasithi umuntu uphiwe elikhazi sokuthini. Sisho lo muntu loyo uphiwe nakungumfana ukuthi utawufunza ekhaya. Konke kafunze nasi esikolweni. Lo mnyaka acetsi kwakhona lesikolweni. Kepha sebente abe nemali abuye akhe anake lakhaya. Uphiwe ekhaya lo. Lomnye afunze esikoleni acetha hamba ufundzela asebente abuye anake ekhaya alakhe lelikhaya alivuse lime ngaye. Lomnye longaphiwa afunze acethe athole ticu ahamba yosebenta ahlalele endlini yasemsebentini nangabasebenta kahulumende ahlalele endlini yahulumende. Niyakwati lokho. Nikubonile futhi. Ngente ukubone ngisho nasebaleni kini. Athi nangathi 60 weminyaka sebayamsusa kulendlu yahulumende. Ngikathi kuyawumiswa lithende esigangeni noma kuyawumiswa lithende lekhaya kubo. Lomnyaka sanamuntu nakho kwakhona lekhaya sebahambe bonke emhlabeni labadzala. Sekusele nje tindunga todwana. Lomnya likho kwanona lelikuba akalati nekulati nje uhleti likubo selabantwana bana ubuthi sekhaya kini ngikuphi sebakhombisa lapha endlini yahulumende. Kusho kuthini lokho? Shothi lo muntu lo yakaphiwa lekhaya. Ukhona ke lomnyana otawukhuluma ke ngoba abantu bayathanda phela ukukhuluma. Nekuphikisa bayathanda kuphikisa. Ukahle umuntu lophikisako. Kuhle kuphikisa. Kepha phikisa ube ufunza. Ungathanzi nje gijima. Lesi sikhathi ukhanze ukuthi ukhulume ngento thite babe banengi lalabaphikisako aphikise umuntu angakalaleli ukuthi uthini nawuthi simohlwana live. Ujoke nje umuntu ukuphikisa nje memeta angeva ukuthi nawuthi uyahlonishwa simohlwana na ungumfana na unaye na ubutsekile live angeva umuntu eve labaphikisako noma laba nyunzako nayo ngena nyunze akusinkinga lokho cha ngwane noma ninganyunza nonke ninyunze nonke nalongekho evena nyunze kude inkinga kepha nasocedzela okunyunza zindla ngalokho lokukhulunywako la unganyunzi nje ngoba kusasa wena utawuhamba basale abantu babakho bafune kuyilandzela lento ukuthi ngabe lokusho ukuthini sithini la bakhona abantu labaphiwe ekhaya bakhona labangaphiwe ngiko khona umntwana ngiyakubekisela ngithi wesilisa lo ngamkhanza nalomsebenzi la usebentako lomnye ukhanza ukuthi lusathi ingoma ngicela kubekisa kanjalo ungasho ukuthi ngibukela phansi lapho ngiyabekisa nje elusethi ingoma emtini akhe likhaya la kubo livuke likhaya lime mbamba lemtini la ke lusakhona bayamholela emva kwaloko bamphe ngisho nenkomo athathe lenkomo ayise lekhaya ifika itale lithole itale lelinye nalelithole lelinye litale lelinye lithole kwanze inkomo uvusa likhaya lime likhaya thatha umfati elusa kube khona lo tawufunza azagabuzela ayingeshiya kwetilwandle athenge indlu lapha edolobheni lene balcony hlale khona sebente athi nakathi nje uthi yongena kubo 60 ento eliphutha leliphutha lelitawubita ukuthi sibambiso saloku lento eliphutha ngako ngihle ngibekise nje ukuthi athenge imoto lekulukhuni ukuthi angayibhadala kanzi uba aqale ibhizinisi lo kwanza ukuthi le mali ayisakhoni lokungena kule business kanzi sibambiso bekuyini bekunali khana lakhe lapha edolobheni lifike libhange lidle lo muntu wonke ithini lenkulumo le ithi lo muntu kungenteka kaphiwa likhaya
lomnye ngenteka uphiwe mane uqale ngaleyo fight agcine ngako bekufuna qala nake le ekhaya kuleli khaya laphiwe lona kungikhathi ke kumila naku kwesibili lesekukwakhe sithini lana yengwane sithi Shumayelo Tesintu sithi likhaya akusiko lokucabangako likhaya abantu likhaya dihlahla leti kulapho la kwakhiwe khona likhaya tindlu kungasho ukuthi uthi tindlu nje usho 3 bedroom house say bed sitter lapha selikhishi akusito tindlu leto dibonza nje letiphakanyisiwe tindlu ekhaya takhiwa dilandzele lelikhaya ukuthi lelikhaya leli kulesibongo lesi kulomkhulu lotala bobabe tindlu natakhiwa la letaba likhaya takhiwa kanjani 1 takhiwa tibuke kuphi 2 tiba tingakhi nangisithi batingakhi ngikhuluma ngalehleti imcoka yekuqala lekuyindlu yakagogo ngachaza nakucala ngathi akhona emakhaya lokhanza ukuthi ingaba khona indlu yakagogo kepha isuke lingakasimi laphelela lelo khaya lelo kusiwo onke likhona lenye litawufuna indlu yakakhokho kube khona nelinye litawufuna indlu yakakhokho omdala kube khona lenye litawudzinga indlu yaseKhabomake khona la khaya kube nendlu yaseKhabomake la akhona emakhaya kanjalo ekwakhiweni kwawo njengoba khona nelamanye lokhanza ukuthi takhiwe tonke letindlu setikhona sekunendlu ephambene nazo tonke letindlu etila ibaleni tonke takhiwe tibukele sekunale guquko yona yodwana nje ibukele bakutshela ukuthi indlu yemuntu ekhamba le labo omkhulu lemtimbini yasihlupha la na indlu yakhe likhaya lelo ngiko likhaya liyahlonishwa nasithi likhaya liyahlonishwa sisuke sokuthini sisuke sisho ukuthi lendlela likhaya lelakheke ngayo liyakudzinga kuhlonishwa Sakazi ngosi hamdaba thulienkabi sinenzaba sine sakazi ngosi hamdaba thulienkabi sinenzaba sine sakazi ngosi hamdaba thulienkabi Sakazi ngosi amtaba thulim sakatwi sinenzaba sine sakazi ngosi lolu tsitsal kenem sakatwi